기도합시다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님이 불러주신 거 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн та биднийг дуудаж цуглуулсанд талархаж байна. 하나님께서 저희들과 함께 하셔서 Бурхан та 하나님의 бидэртэй хамт 말씀 байж 잘 듣고 깨닫게 해주시옵소서. таны үгийг сайн сонсож, сайн ойлгоход минь туслаарай. 또 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 저희들에게 가르쳐 주셔서 하나님의 일을 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан бас та өөрийнхөө хүсэл тааллыг бидэрт зааж өгч таны ажлыг хийхэд туслаарай. 저희들이 형편과 처지를 아시오니 하나님 도와주셔서 하나님 일을 잘 할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Та бидний нөхцөл байдлыг сайн мэдэж байгаа. Тиймээс та бидэнд тусалж таны ажлыг хийхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 자, 오늘은 아모스 9장 네 번째 대지입니다. 난주님이 들어오셨어요. 자, 난주 득지 알아들었으면 버티기. 난지트. 네. 난지트. 예. 자, одоо 아모스 9장 네 번째 대지입니다. Амос 9-р бүлгийн 4-р хэсэг. 네 번째 대지 이스라엘의 회복에 대한 약속입니다. Израилийн сэвэлтийн тухай амлалт гэсэн хэсэг байгаа. 11절부터 15절. 11-ээс 15 дахь ишлэл. 네. 자, 11절 읽어보세요. За, 네, 잠시만요. 아모스 9장 11절. Тэр өдөр Давидын нурсан асрыг бий босгож, цөмөрхийнүүдийг нь шавж битүүлнэ. Балгасуудыг нь босгож, эртний өдрүүдийнх шиг нь дахин барина. 자, 11절에 보시면 다윗의 무너진 장막을 일으킨다 했습니다. 11-р ишлэлээс харах юм бол Давидын нурсан асрыг бий босгоно гэсэн байна. 이 다윗의 무너진 장막을 일으킨다는 뜻은 다윗의 자손으로 오시는 예수 그리스도를 말합니다. Давидын нурсан асрыг босгоно гэдэг нь болохоор нурсан асрыг босгоно гэдэг нь Давидын удамаас төрөх Есүс Христийг илэрхийлж байгаа. 예수 그리스도께서 오셔서 하나님 나라를 이렇게 세워 나간다는 뜻입니다. Нурсан асрыг босгоно гэдэг нь Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд Бурхны хаанчлалыг сэргэн босгоно гэсэн утгатай. 이것이 바로 다윗의 장막을 일으킨다는 그런 뜻입니다. Тэгэхээр Давидын нурсан асрыг босгоно гэдэг нь Давид Бурхны хаанчлалыг байгуулна гэдэг нь бас нэг гэсэндээ Давидын нурсан асрыг сэргээж байгаа хэрэг юм аа. 예, 그래서 이 다윗의 왕통, 이 다윗의 자손으로 오시는 예수 그리스도께서 다윗의 왕통을 이어서 영적으로 하나님 나라를 세워 나갈 것을 말하는 것입니다. 잠시만요. 다시 말씀해 주실래요? 다윗의 자손으로 오시는 예수 그리스도께서 다윗의 왕통을 이어서 영적으로 하나님 나라를 세운다는 것입니다. Давидын удмаас төрөх Есүс Христ Давидын тэр хаан хэрэгмийн дагуу сүнслэг сүнсний хувьд Бурхны хаанчлалыг сэргэн босгоно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 영원한 하나님 나라, 이 영원한 하나님 나라는 신약 시대에 예수 그리스도를 통해서 하나님의 교회를 통해서 하나님이 이루신다는 겁니다. Бурхны мөнхийн хаанчлал нь болохоор энэ шинэ гэрээний цаг үед Есүс Христээр дамжуулан босгогдох болно, байгуулагдах болно. 이 신약 시대에는 예수 그리스도께서 하나님 나라 이 구원 운동을 세워 나가신다는
그러한 소망의 메시지를 전하고 있습니다. Шинэ гэрээний цаг үед Есүс Христ Бурхны хаанчлалыг Бурхны сүнслэг мөнхийн сүнслэг хаанчлалыг босгон байгуулна гэсэн утгатай. 이것이 이제 환란을 당하고 있는 이스라엘 백성들에게 이 소망의 이런 메시지가 되는 것입니다. Тэгэхээр энэ нь бол тэр зовлон шаналлалд автаж байгаа, зовлон эдэлж байгаа Израилийн ард түмэнд бол найдварын үг болсон. 아모스는 여기서 환란 당할 백성들에게 그 위로의 말씀을 전하고 있는 것입니다. Тэр Амос иш үзүүлэгч бол одоо Бурхны тэр шийтгэлийг өртөж зовлон эдлэх ард түмэнд хандан энэ тайтгарлын үгийг иш үзүүлгийг хэлж байна. 이스라엘이 환란 당한 뒤에는 하나님의 위로의 약속을 주는 것이 모든 선지자들의 그러한 메시지입니다. Тэр Израилийн ард түмэн, Бурхны ард түмэн, Бурхны тэр шийтгэлийг хүртэж тэр зовлон эдэлснийхээ дараа заавал одоо найдвар байгаа тэр зовлонгийн ард заавал найдвар байгаа шүү гэдгийг иш үзүүлэх нь бүх хуучин гэрээний иш үзүүлэгчдийн ажил байсан. 이 하나님의 백성들이 환란을 비록 당하고 고난을 당하지만 반드시 하나님이 때가 되면 하나님이 구원해 주시고 하나님이 위로해 주신다는 것입니다. Бурхны ард түмэн хэдийгээр зовлон эдлэж гэсэн тэр нь мөнхөд үргэлжилэхгүй цаг нь болоход Бурхан заавал тэр ард түмний чөлөөлж аврах болно гэсэн амлалт найдварын үгийг иш үзүүлэгчид тунхагладаг байсан. 그 위로의 말씀의 그 핵심은 바로 예수 그리스도입니다. Тэр тунхаглаж байсан тэр найдварын үг буюу тэр тайтгарлын иш үзүүлэлгийн хамгийн гол цөм нь бол Есүс Христ байсан. 이 세상의 모든 민족, 이 세상의 모든 사람들이 환란 가운데 있지만 장차 예수 그리스도를 통해서 이렇게 하나님이 구원해 주신다는 겁니다. Энэ дэлхийн хүмүүс хэдийгээр зовлон шаналлалд автаж байвч хожим ирэх Есүс Христээр дамжуулан тэр зовлонгоос гэтлэгж аврах болно гэсэн найдварын мессежийг тунхагладаг байсан. 그래서 예수 그리스도는 모든 환난 당하는 자에게 참된 하나님의 위로가 되는 것입니다. Тийм учраас бүхий л зовлон эдлэгчид, зовлон шаналлалд автагчдын хувьд бол Есүс Христ жинхэнэ найдвар, жинхэнэ тайтгарлыг өгдөг байсан. Тайтгарл нь болдог байсан. 아모스 당시에 이렇게 또 앞으로 이스라엘 백성들이 큰 환난을 당하겠지만 하나님께서는 이 다윗의 혈통으로 오시는 예수 그리스도를 통해서 반드시 택한 백성을 구원해 주신다는 겁니다. Амосын үед амьдарч байсан тэр Израильчууд болохоор тун удахгүй тэр Бурхны шийтгэлийг үрдэж их зовлон эдлэх боловч Бурхан Давидын удмаас төрөх Есүс Христээр дамжуулан заавал өөрийгөө сонгосон хүмүүсийг аврах болно. 그래서 우리가 이 환난 당하는 사람들에게 우리가 복음을 전해야 됩니다. Тийм учраас бид нар ингэж гай зовлонд нэрвэгдсэн хүмүүс сайн мэдээг дамжуулах ёстой. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Зүтгэсэн хүнд дарамт өрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ирцгээ би та нарыг амраая гэсэн. 많은 사람들이 환난 가운데 수고와 무거운 짐 때문에 고통을 당하고 있는데 하나님께서는 예수님을 통해서 환난 당하는 자들을 부르고 있는 겁니다. Маш олон хүмүүс ингэж зовлон шаналл донд автаж зовлонгийн тэр хүнд ачааг үүрэн амьдарч байдаг. Харин Есүс Христ тэр хүмүүсийг амраая, над руу ирээ гэж ирсэн байна. 그래서 이 모든 환난 가운데 있는 자들에게 예수 그리스도는 큰 위로와 소망이 되는 것입니다.
Бүхий л гай зовлонд нэрвэгдсэн байгаа хүмүүсийн хувьд бол Есүс Христ бол жинхэнэ аврал, жинхэнэ тайтгарлал нь болтгоо. 자, 12절을 읽어보세요. 12 дугаарчлыг уншия. Ингэснээр тэд Едомын үлдгэсийг болоод нэрээр минь дуудагдах бүх үндэснийг эзэмшин хэмээн үүнийг үлдгэж эзэн тунхаглаж байна. 예, 자, 그들이 에돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라 했습니다. Тэднийг Едомын үлдгэсийг болон нэрээр минь дуудагдах бүх үндэснийг эзэмшигч болгоно гэсэн байна. 자, 이 그들이 누굽니까? 바로 신약 시대에 하나님의 구원을 받는 하나님의 백성들을 말하는 것입니다. Энэ тэд гэж нэрлсэн хүмүүс нь хин бэ гэхээр энэ шинэ гэрээний үед Бурхны авралыг хүртсэн хүмүүсийг хэлж байгаамаа. 당시에 에돔 족속은 이스라엘의 대적이었지만 장차 예수님이 오셔서 그들 가운데서도 하나님이 구원을 해주신다는 겁니다. Тухайн үед бол энэ Едомчууд болохоор Израилийн дайсан байсан. Харин Есүс Христ ирснээрээ тэд нарыг хүртэл аврах болно гэсэн байна. 그 원수 에돔이지만 그들 가운데도 하나님의 택한 백성들이 있다는 것입니다. Хэдийгээр Израилийн дайсан үндэстэн байсан ч гэсэн тэдний дунд ч гэсэн Бурханд сонгогдсон хүмүүс байсан. 그래서 에돔의 남은 자라고 기록이 됐는데요. 에돔의 남은 자. Энд болохоор Едомын үлдгэсэд гэсэн байна тийм үү? 그래서 남은 자라는 것은 하나님의 택한 백성을 말하는 것입니다. Тэгээд үлдгэсэд гэдэг нь болохоор тэр Бурхны сонгосон хүмүүсийг хэлж байгаа. 그러니까 에돔 사람들 가운데도 하나님의 택한 백성들은 반드시 하나님이 은혜로 구원해 주신다는 겁니다. Тэр Едомчуудын дунд хэдийгээр байсан ч гэсэн тэр Едомчуудын дунд ч гэсэн Бурхан өөрийн аврах хүмүүсээ үлдээдэг гэсэн. 자, 그래서 우리는 원수까지라도 우리를 대적하고 우리를 핍박하는 원수까지라도 우리가 하나님의 복음을 전해야 됩니다. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн өөрсдөө дайсан бид нарын эсрэг байдаг бидний эсрэг үргэлж элдв зүйл хийж өгдөг тийм дайснуудаа ч гэсэн сайн мэдээг тараах ёстой. 그 가운데 하나님의 택한 백성들이 있다는 것입니다. Яа тэгвэл тэр дайснууд гэж үзэж байгаа хүмүүсийн маань дотор ч гэсэн Бурханд сонгогдсон хүмүүс байж байгаа байна. 우리를 대적하는 사람들에게도 분명히 하나님의 택한 백성이 있다는 거예요. 그들을 하나님이 구원해 주신다는 겁니다. Бидний эсэргүүцэгчдийн дунд ч гэсэн Бурханы сонгосон хүмүүс гарцаагүй байдаг байх нэ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бид нэр аврах ёстой. 그러니까 우리 원수까지라도 사랑하고 그들에게 하나님의 복음, 예수 그리스도를 전해줘야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр дайснуудаа ч гэсэн хаарлаж тэдэнд сайн мэдээ буюу Есүс Христийг дамжуулах ёстой. 자, 이것이 우리의 사명입니다. Энэ бол бидний үүрэг юм аа. 자, 그래서 내 이름으로 일컫는 만국도 역시 하나님의 택한 백성들이 될 이방인들을 가리키는 것입니다. Цааш нэрээр минь дуудагдах бүх үндэстэн гэсэн байна. Эднэр болохоор харь үндэстнүүд боловч бас л Бурханд сонгогдсон үндэстэн хүмүүс гэсэн үг ээ. 하나님의 택한 백성들, 하나님의 자녀들이 바로 하나님의 기업입니다. Бурханд сонгогдсон ард түмэн, Бурханы хүүхдүүд гэдэг бол нэгэсэндээ Бурханы эзэмшил гэсэн үг юм. 하나님께서는 택한 백성들을 구원하셔서 하나님 나라의 기업으로 하나님이 삼으시는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг, сонгосон хүмүүсээ авраад тэгээд Бурханы хаанчлалын эзэмшил болгодог. 자, 13절 읽어보세요. 13 дараачлыг уншъя. Эзэн тунхаглаж байна. Харагдуун газар хаглагч нь хураагчийн араас, усан үзмийн худалдаач нь үр таригчийн араас ажиллана. Үйлс амтад дарсыг туслуулж толгод бүр уусах өдрүүд ирж байна.
자, 여호와의 말씀이니라 하고 지금 기록되어 있습니다. За, эзэн тунхаглаж байна гэсэн байна. 예, 보라는 것입니다. 보라 했습니다. Тэгээ харагтун гэсэн байна. 예, 성경에 보면은 보라는 말씀이 자주 기록이 되어 있습니다. Библиэлд сарах юм бол харагтун гэсэн үг олон удаа давтагддаг. 공중 나는 새를 보라. 예수님도 그랬어요. Есүс ч гэсэн сургаалаа альдж байхдаа огторгон шуудыг харцгаа гэсэн тийм ээ. 자, 공중 나는 새를 보라는 거예요. 하나님이 다 길러주신다는 겁니다. Огторгууд нисж байгаа, тэнгэрт нисж байгаа шуудыг хараа тэднийг ч гэсэн бурхан тэжээдгээ гэсэн. 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 적은 자들아. 왜 염려하느냐 그랬습니다. Тэгээд тэр тусмаа та нарыг бурхан харж хандахгүй гэж юу итгэл багтай хүмүүсээ гэсэн. 우리는 하나님의 말씀을 보고 그 말씀을 믿고 순종하시면 하나님이 반드시 모든 걸 다 해결해 주십니다. Бид нэр бурханы үгийг уншаад хараад тэр үгэнд итгээд дуулууртай дагах юм бол бурхан гарцаагүй биднийг харж хандах болно. 날이 이를지라 했습니다. Энд ч гэсэн харагтун газар харагтун тэр өдрүүд ирж байна гэсэн. 이것은 메시아 시대, 신약 시대를 말하는 것입니다. За өдрүүд ирж байна гэдэг нь болохоор Месиагийн өдөр буюу шинэ гэрээний цаг үе ирж байна гэсэн утгатай. 메시아 시대, 그 신약 시대에 예수 그리스도를 통해서 하나님이 복음의 풍성한 열매를 맺게 해주신다는 겁니다. Месиагийн цаг үе буюу шинэ гэрээний цаг үед Есүс Христээр дамжуулан бурхан сайн мэдээний үр жимсийг арвин ихээр ургуулж өгөх болно гэсэн байна. 예수 그리스도를 믿는 사람들이 많이 열매처럼 곡식의 열매처럼 많이 번성해서 땅에 충만할 것이라고 지금 말씀을 하고 있는 것입니다. Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэсэн хүмүүс яг л одоо үр жимс шиг арвин ихээр үржиж бүх газар дэлхийгээр дүүрэх болно гэсэн утгатай. 이거는 땅에서 우리가 씨를 뿌리고 열매를 맺듯이 우리의 복음의 씨앗을 뿌리면 반드시 복음의 열매를 맺는다는 것입니다. Тариачин хүн газараа хаглаад үр суулгах юм бол дараа нь тэр үрээсээ ариун их ургац хурааж авдагтай адилхан хэрвээ бид нэр сайн мэдээний үрийг тархал юм бол хожим нь ариун их ургацыг сайн мэдээний ургацыг хурааж авах болно. 씨를 뿌려야만이 열매를 거두지 않습니까? Тариачин хүн үр суулгаж байж үр цацаж байж л ургац хурааж авдаг үстэй. 여러분 씨를 뿌리면 30배, 60배, 100배의 열매를 반드시 거두게 됩니다. Та нар ч гэсэн хэрвээ үр цацгал юм бол үр тархал юм бол хожим нь 20, 30, 40, 60 дахин ургац хурааж авах болно. 이와 마찬가지로 우리가 복음의 말씀을 부지런히 전파해야 됩니다. Тэр үүнтэй адилхан бид нэр сайн мэдээний үгийг залхуурлахгүйгээр тууштайгаар дэлгэрүүлэх ёстой. 그럼 하나님이 반드시 택한 백성들이 회개하고 예수님을 믿고 하나님께 돌아오게 됩니다. Тийхүү дэлгэрүүлэх юм бол тунхагсаар байх юм бол бурханы сонгосон хүмүүс гарцаагүй гимшээд эргээд ирэх болно. 그래서 그 예수 믿는 사람들로 인해서 복음의 열매가 세상에 풍성하게 이렇게 거두게 되는 것이죠. Тийхүү Есүс Христэд итгэсэн хүмүүсээр дамжуулан сайн мэдээний үр жимс энэ дэлхий даяар түгэн дэлгэрэх болно. 14절 읽어보세요. 14 дэх эшлэл. Би олзлоос Израиль түмнээ эргүүлж нуранг хотуудыг тэд дахин босгож амьдрнаа. Усан үзэм тариалж дар суун үзмийн төглүүдийг тарьж жимсийг нь иднэ. 다음에 15절도 읽어보세요.
15-ыг ч гэсэн уншия. Би тэднийг газар нутагт нь тарина. Миний тэдэнд өгсөн газраас тэд дахин суглагдахгүй гэж эзэн бурхан чинь айлдаж байна. 이 본문은 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 예루살렘으로 돌아와서 다시 나라를 재건해서 이렇게 부흥시킨다는 겁니다. За энэ ишлэл нь юуны тухай вэ? Юуны тухай шийдвэрлэг вэ гэхээр Израилийн ард түмэн Бабилоноос Израиль руугаа буцаж ирээд тэгээд өөрийнхөө улсыг дахин босгон байгуулах болно гэдгийг шийдвэрлсэн байна. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄로 말미암아 장차 바벨론의 포로가 될 것이지만 하나님은 다시 돌아오게 해서 이스라엘 나라를 다시 이렇게 축복해 주시고 평안하게 살게 해 주신다는 겁니다. Израилийн ард түмэн хэдийгээр Бурхны мэлмийн өмнө гэм нүгэл үлдэж түүнээсээ болоод Бурхны шийтгэлийг хүлээн Бабилонд олцлогдож цөлөгдөх боловч Бурхан тэднийг цаг нь болоход заавал нутаг руу нь буцааж авчирч тэгээд улс орныг нь дахин босгон байгуулж тэгээд амар тайван амьдруулах болон өрөөх болно гэсэн байна. 그 여호와 하나님의 말씀이라는 것입니다. Тэгээд энэ эзэн Бурхан айлдаж байна. 에전 бурхны үг юм аа гэсэн. 이와 같이 이스라엘 백성들이 자신들의 범죄로 말미암아 환란의 큰 시련을 당하지만 반드시 하나님이 돌아오게 해주신다는 겁니다. Израильчууд өөрийнхөө гим нүглээс болоод асар их гай зовлон амсах боловч Бурхан тэднийг заавал буцааж авчрах болно гэсэн байна. 다시 돌아와서 하나님의 은혜와 축복을 누리게 해주신다는 겁니다. буцааж авчраад Бурхны ёроол болон нэгүүлсийг эдлүүлэх болно гэсэн. 마찬가지로 신약 시대에도 여러 성도들이 또 교회가 환란을 당하지만 하나님께서는 환란 가운데 연단을 하신다는 겁니다. Тэгээ яг үүнтэй адилхан шинэ гэрээний цаг үед ч гэсэн олон итгэгчид болон олон чуулганууд ийм зовлон шаналлыг эдэлдэг туулдаг боловч Бурхан тэрнээс нь заавал ангижруулж аврах болсон. 여러분 교회는 많은 그 시련이 있고 교회는 환란이 있습니다. Бурхан тэр зовлон дунд нь тэднийг хатуужуулж өгөх болно. Тэр итгэгчдийн хувьд ч гэсэн чуулганы хувьд ч гэсэн заримдаа ийм зовлонгийн үе тохиолддог. 그러나 하나님은 그 환란 가운데 교회를 연단하셔서 유익하게 해주십니다. Гэхдээ Бурхан тэр зовлон болон тэр сорилтын үед сорилт дотор нь Бурхан тэр сорилт тэр зовлонг нь харин ч тэр чуулган тэр итгэгчдэд тусдаагаар эргүүлж тэднийг дасгалжуулж хатуужуулж өгдөг байгаа. 고린도후서 1장. 고린도후서 1장. 네. 2-р Коринт 1-р бүлэг 1장 3절부터 3-аас 3절부터 4절까지 3절 4절 읽어보세요. 3-4 эшлэгийг уншия. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын Бурхан мөн. Биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвширлаар бид нар аливаа зовлонд оргосныг тайвшруулж чадахын тулд Бурхан биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. 네, 이것이 바로 이제 하나님이 사랑하는 교회는 반드시 이 세상에서 환란 가운데 하나님이 위로해 주신다는 겁니다. 반드시 위로가 있습니다. Яг энэ ишлэлд өгүүлсэнчлэн энэ дэлхий дээр байгаа тэр сорилтонд орсон зовж шаналж байгаа итгэгчид болон чуулганыг Бурхан заавал тайвшруулж өгдгөө. Бурханы тайвшрал заавал байдгаа гэсэн байна. 그래서 우리가 하나님을 찬송하는 것입니다. Тэгээ тийм учраас бид нар Бурханыг магтдаг. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의
하나님이시라는 겁니다. Тэр бурхан бол бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба бурхан юм аа. Тэр бол мөн өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын бурхан юм аа гэсэн. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하신다고 했습니다. Тэгээд тэр бурхан бидний бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг. Яагаад тэгж тайвшруулдаг вэ гэхээр биднийг тайвшруулсан тэр тайвширлаар бид нар ч гэсэн альва зовлонд орогчдыг тайвшруулж чаддаг болохын тулд бурхан биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг. 여러분 하나님의 교회는 하나님의 위로가 있습니다. Бурханы чуулганд бол бурханы тайвшрал байдаг. 이 하나님의 위로를 통해서 많은 환난 가운데 있는 사람들에게 이 하나님의 위로, 바로 예수 그리스도를 전파하는 것입니다. Тэр бурханы тэр тайвшрлаар дамжуулан бид нар ч гэсэн олон тэр зовлонд орогсод зовлон дотор гашуудж байгаа хүмүүсийг тайвшруулж чадах юм аа. 이와 같이 하나님의 교회는 여러 가지 환난 가운데서 하나님의 위로를 받아서 환난 가운데 있는 많은 사람들에게 그 하나님의 위로, 바로 예수 그리스도를 전파하는 겁니다. Эйгүү бурханы чуулган бол элдвийн дээр сорилтонд зовлон дотор байхдаа бурханы тайвшрлыг олоод тэр тайвшрлаараа бас бусад зовлон донд байгсдыг тайвшруулж тэдэнд тэр тайвшрлыг бурханы тайвшрлыг буюу Есүс Христийг дамжуулж өгдөг байх ёстой. 5절 한번 봅시다. 고린도후서 1장 5절. 2-р Коринт 1:5-ыг бас уншъя. Христийн зовлонгууд бидэнд арвин байдгийн адил бидний тайвшралч мөн Христээр дамжуулан арвин байдаг. 여러분, 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 얼마나 많은 환난을 당하셨습니까? 고난을 얼마나 받으셨습니까? Есүс Христийн дэлхий дээр ирээд ямар их зовлон туулсан бэлээ. 여러분, 예수 그리스도의 일생을 우리가 한번 생각해 보면 얼마나 사람의 몸을 입고 하나님이 사람의 몸을 입고 육체 가운데 몸을 가지고 이 땅에 오셔서 얼마나 고난을 많이 받으시고 마지막에는 십자가에 못 박혀 죽으시는 그런 고난을 당하셨습니다. Есүс Христийн амьдралыг харах юм бол хэдийгээр тэр өөрөө бурхан байсан боловч энэ дэлхий дээр хүний биеийг өмсөж ирээд ямар их зовлон бэрхшээлийг туулсан тэгж амьдрсаар эцэст нь захалмаа дээр цовдлогдож нас барсан. 그래서 이 그리스도의 고난이 하나님의 위로를 받게 하는 것입니다. Христийн энэ зовлон туулсан тэр зовлон нь бидэнд бурханы тайвшрлыг өгдөг. 예수 그리스도는 많은 환난과 고난 가운데서 하나님의 위로를 받으셔서 그 하나님의 위로를 가지고 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 죄 가운데서 구원해 주시고 우리를 하나님께 인도하시는 겁니다. Есүс Христ бурханы тэр агууд их тайвшрлыг олоод тэгээд тэр тайвшрлаараа биднийг өрөвдөн өршөөж бидний гэм нүглийг өөчилж тэгээд бурханы хаанчлал руу удирдан дагуулж өгдөг. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿고 따라가려면 많은 환난이 있습니다. 고난이 있습니다. Үүнтэй адилхан бид нар ч гэсэн Есүс Христийг дагаж амьдрья гэвэл одоо бидний амьдрал янз бүрийн одоо зовлон бэрхшээлүүд тулгарх болно. 그러나 거기에는 하나님의 위로가 있습니다. Гэвч тэр зовлон бэрхшээлүүд донд бурханы тайвшрал байдаг. 예수 그리스도의 고난 속에는 하나님의 놀라우신 위로와 그러한 소망이 있습니다. 기쁨이 있습니다. Есүс Христийн тэр зовлон донд бурханы гайхалтай тайвшрал болон найдвар тэгээд бас баяр хөөр байдаг. 교회가 그것을 전해야 되는 것입니다. Яг л үүнийг л чуулган бусдад түгээн дэлгэрүүлэх ёстой юм аа. 많은 환난 가운데 있는 사람들, 그런 사람들이 교회에 와서 그리스도를 통해서 하나님의 위로와 그러한 기쁨을
받게 해야 됩니다. Зовлон дунд байгаа тэр үе олон хүмүүс Христийн чуулганд ирээд тэгээд тэр чуулган дотроос Бурхны тайвшрал болон баяр хөөргийг олж чаддаг болох хэрэгтэй юм аа. 정말 우리가 섬기는 교회가 하나님의 위로가 넘치고 있습니까? Бидний үйлчилж байгаа чуулган дотор үнэхээр Бурхны тайвшрал дүүрэн байгаа юу? 이 하나님의 위로는 바로 그리스도로 말미암아 우리에게 오는 것입니다. Бурхны тэр тайвшрал, тайлгаруулал бол Христээр л дамжиж бидэнд ирдэг. 얼마나 많은 사람들이 환난 가운데 고통 가운데 있습니까? Ямар олон хүмүүс зовлон дунд шаналж байна вэ? 여러분 주변에 많은 사람들이 그 환난과 고통 소리를 들으십시오. 귀를 기울이십시오. Та нар эргэн тойронд байгаа хүмүүсийнхээ тэр зовж шаналж байгаа дууг сонсоор тэдний тэр зовлон шаналлын дуунд чихээ санруу хандуулцгаагаарай. 그들의 그 괴로움과 고통과 근심 그걸 여러분들이 들어야 됩니다. Тэдний зовж байгаа, шаналж байгаа, ёолж байгаа тэр дуу хоолойг та нар сонсч чаддаг байх хэрэгтэй. 그들을 주님의 품으로 인도해야 됩니다. Тэгээд тэрнийг эзний тэрвэрлүү удирдах авчрах хэрэгтэй. 주님의 구원, 하나님의 구원에는 놀라우신 하나님의 은혜와 평강이 있습니다. Эзний аврал, Бурхны аврал дотор Бурхны үнэхээр гайхалтай амар тайван байдаг. 자, 이것을 지금 아모스 선지자는 말하고 있는 것입니다. Энэ тухай л Амос иш үзүүлэгч хэлсэн байна. 구약의 모든 선지자들은 신약 시대에 바로 예수 그리스도를 통해서 하나님의 위로와 하나님의 구원의 소망을 전파하고 있는 것입니다. Тэр хуучин гэрээний үеийн бүхий л иш үзүүлэгч нар шинэ гэрээний үед Есүс Христээр дамжиж ирэх тэр итгэл найдвар Бурхны хаанчлалын тэр төгс биеллийг тунхаглаж байсан. 오늘 아모스 9장 14절 15절 그 내용이 바로 그 그리스도를 통해서 하나님의 구원과 위로를 가리키는 것입니다. Тэр саяны түрүүний уншсан Амос 9-ийн 14 15 дахь эшлэл бол шинэ гэрээний үед Есүс Христээр дамжин ирэх тэр авралын тайвшрал болон найдварын тухай өгүүлсэн эшлэлүүд байна. 하나님께서 구원해 주시면 절대로 멸망하지 않습니다. Тэр бурхан аврахал юм бол ерөөсөө устж мөхөхгүй. 이와 같이 하나님의 구원에는 반드시 하나님의 은혜와 평강이 역사합니다. Бурханы тэр аврал дотор бол заавал бурханы нэгүүлсэл ба амар тайван байж ирдэг. 14절 15절이 바로 신약 시대에 이루어지는 하나님의 구원을 통해서 하나님의 위로와 축복을 우리에게 부어 주신다는 그러한 축복입니다. Тэгэхээр энэ 14 15 дугаар эшлэл бол шинэ гэрээний үед биелэгдэх бурханы авралын тайлбар болон ерөөлийн талаар иш үзүүлсэн үгнүүд байна. 여러분 아모스 5장에는 하나님의 세 가지 속성이 드러나고 있습니다. Амос 5 дугаар бүлэг дээр болохоор бурханы 3 мөн чанар гардаг. 첫째는 하나님의 속성은 악을 미워하시고 악에 대해서 징벌하신다는 것입니다. Нэгдүгээрт нь болохоор бурхан бузар мууг үзэн ядаж заавал шийтгдэг. 이것이 바로 하나님의 공의의 속성입니다. Энэ нь болохоор бурханы ямар мөн чанар вэ гэхээр зөв шударга мөн чанар юм аа. 악을 미워하시고 반드시 악에 대해서 징벌하시는 하나님의 공의의 속성을 말합니다. Бузар мууг үзэн ядаж бузар мууг заавал шийтгдэг. Энэ нь болохоор бурханы зөв шударга зан чанарыг илэрхийлж байгаа. 두 번째는
이 세상의 모든 것을 주관하시고 섭리하시는 하나님의 전능하신 속성을 말하고 있습니다. За дараа нь болохоор хоёрдугаарт нь болохоор энэ дэлхийн бүх зүйлийг захирч төлөвлөж байдаг энэ чанар байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор Бурхны төгс хүчрхэг, бүхнийг чаддаг төгс хүчрхэг чанарыг харуулдаг. 아모스 5장을 우리가 자세히 읽어보시면 하나님이 참 이 세상의 모든 것, 우주 만물과 하여튼 모든 피조물들을 하나님이 섭리 가운데 주장하시고 통치하신다는 그런 하나님의 전능하신 속성입니다. 5-р бүлгийг уншаад үзэх юм бол Бурхан энэ ертөнцийн бүх юмсыг тэнгэр газар, огторгүй, сансар, юу л байна, бүх түмэн бодис, бүх энэ дэлхий дээр оршин байгаа юмсыг захирч байдаг, өөрийн төлөвлөгөөн дотроо барьж байдаг, хөдөлгөж байдаг тухай өгүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор Бурханы төгс хүчрхэг мөн чанарыг илэрхийлж байгаа. 세 번째는 이스라엘의 멸망을 예언하면서도 남은 자, 택한 백성을 긍휼히 여기시는 그러한 사랑의 속성을 말하고 있습니다. 3-р нь болохоор Израилийн одоо мөхлийг зөгнөхийн хажуугаар үлдгэсдийг өрөвдөж өршөөж байгаа тухай гарсан байгаа. Энэ нь болохоор Бурхны хайрын мөн чанарыг илэрхийлж байгаа. 이스라엘의 범죄에 대해서 멸망을 징벌하시는 예언을 하지만 그 가운데 택한 백성들을 불쌍히 여기시고 하나님이 구원해 주신다는 사랑의 속성을 드러내고 있습니다. Тэгээ Бурхны хэдийгээр одоо Израилийн тэр гэм нүглийн эсрэг болвол тэр өөрийн тэр шийтгэлээ илгэх боловч түүний хажуугаар өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг өрөвдөн өршиж аврах болно гэсэн хайрын мөн чанарыг илэрхийлж байгаа. 다시 말한다면 하나님의 속성 세 가지. 첫째는 하나님의 공의의 속성입니다. Тэгэхээр 5-р бүлэг дээр л Бурхны 3 одоо мөн чанар илэрдэг гэсэн. Нэгдүгээрт нь зөв шударга. 두 번째는 하나님의 전능하신 속성입니다. Хоёрт нь Бурхны төгс хүчрхэг чанар. 세 번째는 하나님이 사랑의 속성입니다. Гуравт нь хайрын мөн чанар. 자, 이와 같은 세 가지 속성을 통해서 우리는 하나님의 말씀을 끝까지 불순종하는 사람들에게는 반드시 하나님이 징벌이 있다는 것입니다. Бурхны энэ 3 одоо мөн чанараар дамжуулан Бурхны үгийг эцсээ хүртэл татгалз үгүйсгдэг үл итгэгч нарт Бурхны одоо энэ шийтгэл гарцаагүй ирэх болно гэдгийг бас тунхаглах хэрэгтэй. 끝까지 불순종하고 거역하는 사람들에게는 하나님이 반드시 징벌한다는, 심판한다는 이 공의의 속성을 우리가 알아야 됩니다. Эцсээ хүртэл тэр Бурхны үгээс татгалзж байгаа, дуулуургүй байгаа тэр хүмүүсийн дээр л Бурхны шийтгэл гарцаагүй ирэх болно гэсэн Бурхны тэр зөв шударгыг бид нэр тунхаглах ёстой. 그래서 이 불순종하는 자들의 미래는 반드시 하나님의 심판으로 종말을 맞이한다는 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다. Дуулуургүй хүмүүсийн эцсийн төгсгөл нь бол гарцаагүй шийтгэл байдаг, мөхөл байдаг гэдгийг бид нар ч гэсэн заавал одоо санаж явах хэрэгтэй. 그러나 회개하고 순종하는 택한 백성들, 이런 남은 자들의 미래는 하나님의 구원과 위로가 있다는 것입니다. Харин эсвэргээрээ гимшээд дуулууртаа дагдаг тэр үлтгэгчдийн хувьд бол Бурхны аврал ба тайтгарал байдаг. 우리의 미래가 참
우리 자신들의 순종에 달려 있습니다. Тэгэхээр бидний одоо ирээдүй бол бидний өөрсдийн дуулууртай байдлаас шалтгаалж байгаа юм. 우리가 하나님을 말씀을 잘 믿고 순종하고 우리가 하나님을 섬기면 반드시 하나님께서는 크신 은혜와 축복이 기다리고 있습니다. Тэрээ бид нар Бурхны үгэнд итгээ дуулууртай дагаад Бурханд үйлчлэх юм бол Бурхны нэгөөсөл болон ерөөл гарцаагүй ирэх болно. 이 영원한 하나님의 위로와 축복은 하나님의 은혜로 남은 자들에게만, 택한 백성들에게만 주어지는 것입니다. Бурхны энэ мөнхийн тайтгарал болон ерөөл нь Бурхны одоо үлдгэсэд буюу Бурханд сонгогдсон хүмүүст ирэх юм аа. 그다음에 오베다. 이제 오바다를 이제 좀 공부하겠습니다. 오바다. За дараа нь болохоор Обадия ном руу орцгоё. Обадия номыг суралцгална. 자, 이제 오바다는 우리가 알고 있듯이 구약 성경 중에서 가장 짧은 책입니다. Бидний мэдэж байгаачлан Обадия ном бол хуучин гэрээний хамгийн богинохон ном байгаа. 그러나 강력한 심판의 메시지가 선포되는 그러한 성경입니다. Хэдий тийм боловч одоо Бурхны шийтгэлийн мессеж бол маш одоо хатуу тунхаглагдсан тийм ном байгаамаа. 본서는 에돔의 죄악에 대한 강한 책망과 그로 인한 엄중한 심판을 예언하고 있습니다. 에돔의 에돔. 다시 말씀해 주세요. 에돔의 죄악에 대한 강한 책망이 있습니다. За тэгээ ерөнхий агуулга нь болохоор Эдомын гим нүглийн талаар болон Бурхны аимшигтай шийтгэлийн талаар маш одоо хүчирхэг маш эрс хатуугаар тунхагласан үгсээр дүүрэн байгаа. 그리고 에돔의 죄악에 대해서 하나님이 엄중한 심판을 경고합니다. Бурхан одоо Эдомын тэр гим нүглийн эсрэг маш хатуу шийтгэлийг сүрлийг эрүүлнэ гэсэн тухай тунхаглаж байгаа. 그러나 이스라엘 백성들에게는 하나님의 그 회복과 구원과 회복에 대한 소망을 전하고 있습니다. Харин Израилийн ард түмний тухайд бол Бурхны аврал болон сэргэлт энэ талаар тунхагласан байгаа. 이 본서의 제목은 오바다인데 그 오바다의 뜻은 여호와의 종이라는 뜻입니다. За энэ номын нэр нь болохоор Обадия гэж байгаа тий. Обадия гэдэг нэрийн одоо утга нь болохоор эзний зарц гэсэн утгатай. Яховагийн зарц, эзний зарц. 오바다의 뜻은 여호와의 종, 또 여호와께 경배하는 자라는 뜻을 갖고 있습니다. Эзний зарц буюу Яховагийн зарц. Тэрнээс гадна бас эзэнд мөргөгч гэсэн эзний хүндлэн мөргөгч гэсэн утгатай. 그러니까 우리가 이 두 가지 뜻만 생각해도 오바다가 어떤 사람이라는 것을 금방 우리가 알 수가 있습니다. За тэгэхээр энэ хоёр нэрнийх нь утгыг ч гэсэн аваад үзэхэд Обадия одоо Бурхны хувьд ямар хүн байсан бэ? Бурханд хэрхэн үйлчлдэг байсан бэ гэдгийг нь мэдэж болохоор байна. 오바다는 하나님의 종이면서 하나님을 경배하는 그러한 신실한 선지자입니다. Обадия бол Бурханд үйлчлдэг зарц түүний зэрэгцээ бас Бурхны хүндлэн мөргөдөг мөргөгч буюу Бурхны итгэмжит хүн байсан. 여러분도 하나님이 평가를 어떻게 하실까요? 여러분의 사역, 여러분의 생애를 통해서
하나님은 여러분을 어떻게 평가할까요? Тэгвэл та бүхэн ч гэсэн бурханд одоо юу гэж үнэлүүлэх болоо та бүхний үйлчлэл болон та нарын амьдралыг хараад бурхан юу гэж үнэлэх бол 하나님이 기쁨으로 너는 나의 종이다. 너는 사랑하는 나의 종이다. 이렇게 하나님이 기쁨으로 평가해 주시면 그 얼마나 영광스러운 것입니까? бурхан биднийг үнэхээр баяртайгаар үнэхээр таалалтайгаар чи бол миний зарц чи бол миний хайртай зарц гэж үнэлэх юм бол түүнээс илүү баяртай зүйл гэж юу байх вэ? 자, 이 하나님이 평가, 하나님이 우리를 평가, 어떻게 평가하는가? 여기에 우리가 관심을 가져야 되고 여기에 우리가 마음을 써야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр бол хүмүүстэй намайг юу гэж үнэлэх вэ гэхээсээ илүү бурхан намайг юу гэж үнэлж бурхан намайг яаж харж байгаа болоо гэсэн бурханы үнэлгээнд илүү анхаарч амьдрах хэрэгтэй. 또 여호와께 경배하는 자라고 하나님은 오바다를 이렇게 평가합니다. Бас Яховад мөргөгч, Яховаг хүндлэн мөргөгч гэсэн гэж эзэн Обадяг үнэлсэн байна. 여러분, 정말 우리도 이런 하나님의 평가, 정말 세상 사람들도 볼 때에 저 목사님은, 저 사람은 정말 하나님의 일꾼이다. 저 사람은 정말 하나님을 경배하는 사람이다. 사람들도 그렇게 인정을 해줘야 됩니다. Тэг бид нар ч гэсэн бурхнаар ингэж үнэлүүлээд дүгнүүлээд зогсохгүй энэ дэлхийн хүмүүс гэсэн бидрийг хараад энэ хүн бол үнэхээр бурхны зарц гэж бурхныг хүндлэн мөргөгч хүн гэж үнэлдэг байх ёстой юм аа. 그리고 우리가 여러 가지 환난과 시련이 있고 고난이 있을지라도 흔들리지 말고 우리가 하나님의 말씀을 잘 순종하고 나가면 또 하나님을 경배하면 그런 평가가 우리한테도 주어지는 것입니다. Тэгээ бид нар ямар ч зовлон бэрхшээл сорилттой тулгарлаач гэсэн сэтгэлээр унж шамтарч буцалгүйгээр бурханы үгийг дуулууртай дагааж бас бурханыг чин сэтгэлээсээ хүндлэн мөргөх юм бол бурхан биднийг тийхүү үнэлэх болно. 자, 하나님은 이와 같이 하나님의 종, 하나님을 경배하는 사람을 통해서 하나님은 일을 하시는 것입니다. Тэгээ бурхан ингэж өөрийнхөө зарц буюу өөрийг нь хүндлэн мөргөгчөөр дамжуулан ажиллаа хийдэг байх нэ. 자, 이 오바다를 기록한 연대는 BC 586년입니다. 586년으로 보고 있습니다. За Обадя намыг бичсэн одоо цаг үеийн хувьд бол манай эртний өмнөх 586 оны үе гэж үстэй. BC 586년이면 남유다가 바벨론의 그 포로되는 그런 시기라고 볼 수 있습니다. За манай эртний өмнөх 586 он гэдэг бол өмнөд Юдагийн хаан тулс Бабилонд одоо бүрэн мөхөж олцлогдсон цэллэг ард түмэн цэллэгт явсан тийм байгаа. 목적이 있습니다. 자, 이 기록한 오바다를 기록한 목적이 에돔의 멸망을 선포하고 남유다의 회복을 위해서 기록되었습니다. За бичсэн зорилго нь болохоор Эдомийн мөхөл болон өмнөд Юдагийн сэргэлтийг тунхаглах зорилготой бичигдсэн байна. 첫째는 에돔의 죄에 대한 그 심판, 멸망을 선포했고, 두 번째는 남유다의 그 구원과 회복을 위해서 기록되었습니다. За хоёр аюу зорилготой байна. Нэгдүгээрт нь болохоор Эдомийн гим нүгэл ба сүйрлийг тунхаглах, хоёрдугаарт нь болохоор өмнөд Юдагийн аврал болон сэргэлтийг тунхаглах зорилготой бичигджээ. 이 본서에 통해서 배우는 교훈은 그 하나님의 백성을 멸시하고
세상적인 힘만을 가지고 교만한 행동을 하는 자들은 반드시 멸망한다는 교훈이 있습니다. За 세상적인 뭐? 네, 세상적인 그 힘, 세상의 힘을 아, 믿고 있어서. 자, 그러니까 다시 말씀드릴게요. 음, 하나님의 백성을 핍박하고 음, 그 인간적인 힘만을 의지한 그런 음. 교만한 사람들은 반드시 하나님이 심판한다는 거예요. За энэ номын гол одоо сургамж нь юу вэ гэхээр Бурхны ард түмнийг басамжилж энэ дэлхийн хүчинд найдан бардамнагчд нь заавал бардамнагчдыг Бурхан заавал шийтгэж мөхөөдгөө гэсэн сургамж 이 байна. 오바다의 주제는 두 가지로 요약할 수 있습니다. За тэгээ Обадя номын одоо сэдвийг нь болохоор хоёр сэдвтэй гэж үзэж болно. 첫째는 에돔의 멸망을 강력하게 애언하는 내용입니다. За нэгдүгürt нь болохоор Эдомын сүрлийг маш одоо хатуугаар иш үзүүлсэн. 두 번째는 그 이스라엘의 회복을 아주 애언하는 내용입니다. Хоёрдугаархан сэдв нь болохоор Израилийн сэргэлтийг тунхагласан, иш үзүүлсэн. 자, 그래서 1장을 대지를 보겠습니다. 1장. За нэгдүгээр 원래 1장 밖에요. 네, 1장. 음. 1장은 그 에돔의 심판과 이스라엘의 회복에 대해서 말하고 있죠. 1장은 에돔의 심판과 이스라엘 회복. 1절이에요, 1장이에요? 1장 전체 내용이. 그러니까 1장밖에 없죠. 예, 이제? 1장밖에 없죠. 오바다. 네네. За тэгэхээр нөгөө Обадя юу ном маань угаасаа ганцхан бүлэгтэй байгаа шүү дээ, тий. За тэгээ нэгдүгээр бүлэг гэж явчихъя. За энэ нэгдүгээр бүлгийн маань нийт одоо агуулга нь болохоор Израиль биш Едомын сүрэл мөхөл ба Израилийн сэргэлт гэсэн агуулгатай байгаа. 대지를 두 가지 대지로 나눌 수 있어요. 두 가지 대지로. За дотор нь бол хоёр одоо том хэсэгт хувааж болно. 예, 첫 번째 대지는 За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор 에돔에 대한 심판을 예고함. Едомын мөхлийг иш үзүүлсэн. 1절부터 биш 18절. уучлаарай. Едомын эсрэг шийтгэлийн тухай иш үзүүлдэг. 1절부터 18절까지. За энэ болохоор 1-ээс 18 дугаар ишлэл хүртэл. 예, 두 번째 대지. За хоёр дахь хэсэг нь 이스라엘의 회복을 애언함. Израилийн сэргэлтийг иш үзүүлсэн. 19절로 21절입니다. 19-с 21 дэх ишлэл. 예. 자, 그러면 지금 За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 사랑하는 우리 학생들, 하나님의 일꾼 삼아 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан минь та энэ сууж байгаа оюутнуудыг өөрийнхөө ажилчин болгож өгсөнд талархаж байна. 하나님의 말씀을 잘 순종하고 하나님을 경외하는 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Таны үгэнд дуулууртай, таны хүндлэн мөргөгч, таны зарцнаар болгоод туслаарай. 그래서 몽골에서 하나님이 귀하게 쓰임 받고 사랑받는 종들이 다 되게 해 주시옵소서. Тэгээ Монголд үнэхээр бурхан таны эрхэм нандин үйлчлэгч нар болгоход нь туслаарай.
이 종들을 통해서 많은 사람들이 복을 받게 하시고 하나님의 은혜와 사랑을 받게 해주시옵소서. Таны энэ зарцнараар дамжуулан олон хүмүүс таны сайн мэдээг сонсож Бурхан таны хайртай арт түмэн болох болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 자, 그러면 이제 오바댜 1장 1절 읽어주세요. За, Обадия намын итгэршлийг уншъя. 1절 잠시만요. За, Обадиагийн үзэгдэл Идомын талаар эзэн бурхан ийхүү айлдаж байна. Эзнээс бид мэдээ сонсов. Босхтун Идомын эсрэг тулалдаанд гарыг гэж үндэстнүүдийн дунд илч илгээдэг. 자, 오바다의 묵시라고 나옵니다. 오바다의 묵시. 몽골 성경은 묵시를 뭘로 번역했어요? 묵시라고도 하고요. 그 환상 환상. 그런 거. 예, 맞습니다. 여기서 이제 묵시라는 것은 하나님이 보여주시는 환상이나 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. За тэгэхээр Обадиагийн үзэгдэл гэсэн байна тийм үү. Тэгээ үзэгдэл гэхээр энэ нь болохоор зүгээр байгалийн үзэгдэл биш, Бурхны одоо харуулж илчилж харуулсан үзэгдлийг хэлж байгаа. 그래서 이스라엘 백성들이요, 하나님의 묵시, 하나님의 말씀이 없으면 백성들이 방자에 행한다. 그렇게 잠언 말씀에 기록이 돼 있어요. 방자이다. 방자. 방자는 건 뭐죠? 방방. 방탕. 방탕. 방탕하게. 네네. 자기 마음대로 산다 그 말이에요. За тэгэхээр энэ сургаалт өгс номон дээр хэлсэн байдаг Бурхны үг байхгүй бол Бурхны өгсөн үзэгдэл байхгүй бол ард түмэн дур зоргоороо авиралдаг гэж сургаалт өгс дээр хэлсэн байдаг. 그래서 이 하나님의 말씀이 선포되고 주어진다는 것은 하나님의 백성들에게 큰 축복입니다. Тэгэхээр Бурхны үг өгөгдөж байна, Бурхны үг тунхаглагдаж байна гэдэг бол Бурхны ард түмний хувьд бол үнэхээр үгээр илэрхийлшгүй гайхалтай ерөөл юм аа. 그 하나님의 말씀이 없는 시대가 암흑 시대입니다. Бурхны үг өгөгдөхгүй байгаа тийм цаг үе бол харанхуй цаг үе байдаг. 말라기 이후로 신약 시대까지 약 400년 동안은 하나님의 말씀이 없었어요. Тэр Малах номоос шинэ гэрээний үе хүртэлх бараг 400 гаруй жилийн туршилбал ерөөсөө Бурхны үг өгдөөгүй. 그 시대를 그냥 암흑 시대라고 하는 거죠. Тийм учраас тэр цаг үеийг харанхуй цаг үе гэж нэрлэдэг. 그리고 나서 이제 예수님이 오신 것입니다. Тэгсний дараа Есүс ирсэн байгаа. 그러니까 이 하나님의 말씀이 없으면 어둠의 시대가 되는 거예요. Тэр Бурхны үг л байхгүй бол тэр цаг үе бол харанхуй цаг үе болтгоо. 이 잠언 29장 18절 한번 읽어보세요. Сургаалт өгс 29:18 дээр ишлэгийг уншъя. 몽골어 29:18. 성경 어떻게 됐나요? 한국어는 묵시가 없으면 했는데 29장 18절이죠. 예, 29장 잠언 29장 네. 8절. 18절이죠. 네, 18절. Алсын хараа байхгүй аваас арт түмэн дэг журамгүй харин хуулийг сахигч нь ирүүлдэг. 여기는 그 묵시라기보다는 비전으로 되어 있어요. 비전. 비전. 네. 비전 그 이상, 환상 그런 뜻인데 여기 결국 하나님의 말씀을 가리키는 거예요. 우리가 구약의 비전이나 환상도 결국은 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. 하나님의 말씀이 없으면 백성이 방자에 행한다는 거예요.
За тийм Монгол Библиэр болохоор алсын хараа байхгүй бас арт түмэн дэг журамгүй гэсэн байна. Тэгээд алсын хараа гэдэг нь болохоор одоо бас л үзэгдэл одоо бурхны илчлэлт гэсэн үг. Тэгэхээр яг л адилхан одоо бурхны илчлэлт, бурхны үг, бурхны үзэгдэл, бурхны өгсөн тэр үгийг хэлж байгаамаа. Тэгэхээр бурхны үг байхгүй бол арт түмэн дэг журамгүй дураараа авилах болно гэсэн. 그러니까 우리가 이 하나님의 말씀을 받아가지고 하나님의 말씀을 받는 종들이 돼야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо бурхны зарцнаар тэгээ зарцнаартаа бурхны тэр үгийг хүлээж авдаг зарцнаар болох ёстой. 우리가 하나님의 말씀을 받는 종이 되려면 우리가 여호와의 종, 하나님의 말씀을 잘 순종해야 됩니다. Тэгээ бурхны үгийг хүлээж авдаг бурхны үгийг авдаг тийм зарцнаар болохын тулд бид нэр үнэхээр дуулууртай зарцнаар байх ёстой. 그리고 우리가 하나님을 경외하는, 정말 하나님을 경배하는 그런 진실한 종이 되어야 됩니다. Бас түүний зэрэгцээ бурхныг хүндлэн мөрөгдөг, бурхнаас имээдэг тийм одоо жинхэнэ үнэнч зарцнаар байх ёстой маа. 그래서 하나님은 그런 종을 통해서 말씀을 주시는 거예요. За тийм зарцал болж чадах юм бол тийм зарцаар дамжуулан бурхан үгээ өгдөг байна. 여러분, 이 하나님의 말씀이 사람을 살리는 겁니다. 사람을 살리는. бурхны үг бол ерөөсөө хүнийг авардаг, амьлуулдаг үг байдаг. 이 사람을 살리는 이 생명의 말씀. 이게 하나님의 말씀이라는 거예요. бурхны үг бол хүнийг амьлуулдаг, авардаг амийн үг байдаг. 자, 그래서 우리는 항상 하나님의 묵시, 하나님이 주시는 말씀을 가지고 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар бол бурхны ажлыг хийдэг хүмүүс. Гэхдээ бурхны ажлыг хийхдээ бид нар бурхны үг буюу бурхны энэ үзэгдлийг аваад тэгээд түүнийхээ дагуу ажилчид болох ёстой маа. 자, 이것을 우리 사도 바울, 신약 시대의 사도 바울은 하나님의 일꾼이라는 말로 표현하고 있습니다. За тэгэхээр хуучин гэрэн дээр одоо бурхны зарц гэж нэрлсэн энэ утгыг шинэ гэрэн дээр Илч Паул болохоор бурхны ажилчин гэсэн үгээр илэрхийлсэн байна. 자, 우리가 고린도후서 6장 1절 한번 찾아봐요. За 2 дугаар Коринт номын 6-гийн 1-ийг харъя. 예, 고린도후서 6장 1절. За бурхантай хамтран ажиллагч бид та нараас хичээнгүйлэнгуйя. Бурхны нэгүслийг дэмий хоосон бүү аваарай. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 하나님과 함께 일하는 자라고 했어요. За энд бурхантай хамтран ажиллагч гэсэн байна. 하나님의 일꾼은 하나님과 함께 일하는 자입니다. 네, бурхны ажилчин гэдэг бол бурхантай хамтарч ажилладаг хүмүүс. 무슨 말이냐면 하나님의 말씀을 받아서 그 말씀을 가지고 우리가 일을 한다는 것입니다. Энэ хамтарч ажиллана, бурхантай хамтарч ажиллана гэдэг нь ямар утгатай гэхээр бурхны үгийг бид нар хүлээж аваад тэр үгийн дагуу ажилладаг гэсэн утгатай. 그래서 하나님의 말씀을 받아서 너희를 권한다 했습니다. 너희를 권한다. Тэгээд Паулын хэлэхдээ бурхантай хамтран ажиллагч бид нар та нараас хичээнгүйлэн гуйж байна гэсэн. 그래서 이 하나님이 주시는 말씀을 헛되이 받지 말라는 것입니다. Цааш нь юу гэж гуйсан бэ гэхээр бурхны энэ нэгүслийг дэмий хоосон бүү болгоорой гэсэн. 우리는 이와 같이 하나님의 말씀을 받아서 이 말씀을 가지고 우리가 권면해주고 이 말씀을 가지고 우리가 위로해주고 이 말씀으로 하나님의 백성들을 인도해야 됩니다. Тэгээд бид нар бурхнаас энэ үгийг нь аваад тэгсний дараа тэр авсан үгийнхээ дагуу хүмүүсийг ятгаж, зөвлөж, тайвшруулж, удирдах ёстой. 그래서 구약의 모든 선지자들은 이와 같이 하나님의 종,
종으로서 하나님의 말씀을 받아서 그 말씀을 가지고 하나님의 백성들을 권면한 겁니다. Яг хуучин гэрээний үеийн иш үзүүлэгчдэр бүгдээрээ ингэж эхлээд Бурхны үгийг авдаг байсан байна. За тэгээд тэр авсан үгийнхээ дагуу Бурхны ард түмнийг удирддаг байсан байна. Үгийг тунхагладаг байсан байна. 오바다 1장 1절. За эргээд Обадиа 1-ийн 1-р ишлэл. 그래서 오바다 선지자를 통해서 하나님이 에돔에 대하여 이렇게 말씀하신다는 것을 증거하고 있습니다. За тэгээ Обадиа иш үзүүлэгчээр дамжуулан Бурхан Эдомын талаар ийхүү айлдаж байна. 그리고 우리가 여호와께로 말미암아 소식을 들었다고 증거하고 있습니다. За тэгээ Обадиа үүнийг гэрчилж хэлсэн байна. Эзнээс бид мэдээ сонссон. 우리 하나님의 종들은 세상으로부터 소식을 듣는 것보다 하나님께로부터 하나님의 말씀으로부터 우리가 바른 소식을 들어야 됩니다. Тэр Бурхны ажилчид бид нар бол энэ дэлхийгээс одоо мэдээ сонсохоосоо илүү Бурханаас мэдээ сонсдог. Бурхны үгээр дамжуулан мэдээг сонсдог байхыг илүү хичээх хэрэгтэй. 세상으로부터 듣는 소식은 가짜가 많습니다. 거짓이 많습니다. Тэр энэ дэлхийгээс сонсон мэдээ дотор бол хуурамч, худлаа мэдээнүүд олон байдаг. 그러나 우리가 하나님 말씀으로부터 듣는 소식은 이것은 진실한 것이고 이것은 바로 진리인 것입니다. Харин Бурханаас буюу Бурхны үгээр дамжуулан сонссон мэдээ бол үнэн байдаг. 하나님의 일꾼들은 날마다 하나님께로부터 소식을 들어야 됩니다. 하나님의 말씀을 통해서 성령을 통해서 들어야 됩니다. Тэр Бурхны ажилчид бол өдөр болгон Бурханаас, Бурхны үгээс, Бурхны ариун сүнснээс мэдээ сонсдог байх хэрэгтэй. 자, 그 내용은 뭡니까? 곧 사자가 나라들 가운데 보내심을 받는다는 거예요. За тэгээ ямар л мэдээ сонссон бэ гэхээр одоо удахгүй үндэстнүүдийн дунд илч илгээгдэнэ гэдгийг сонссон байна. 여기서 사자는 천사를 가리키는 겁니다. Энд өгүүлж байгаа илч гэдэг нь болохоор Тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа. 하나님이 천사를 보내시겠다는 거예요. Бурхан Тэнгэр элч нараа илгээнэ гэсэн байна. 그 천사를 보내서 열국 이방 나라를 일으켜서 에돔을 침략하게 한다는 것입니다. За тэгээд элч нараа Тэнгэр элч нараа илгээгээд яах вэ гэхээр тэр Тэнгэр элч нараар дамжуулан үндэстнүүдийг босгоно. Өөрөөр хэлбэл харь үндэстнүүдийг босгож Эдомын эсрэг тусалдуулах болно гэсэн байна. 그것이 하나님이 직접 이렇게 심판하는 게 아니고 이방 나라를 일으켜서 그 군대의 힘으로 에돔을 이렇게 치게 하신다는 겁니다. Тэр Эдомыг Бурхан шийтгэн гэсэн тийм ээ. Тэгэхдээ Бурхан яг өөрийн гараар, өөрийн мултраар шийтгэх биш, харин харь үндэстнүүдийг босгож тэдний цэргүүдийг ашиглан Эдомыг шийтгэх болно гэсэн байна. 그러니까 이 전쟁도 하나님의 손에 달려 있는 거예요. Тэгэхээр энэ дайн тулалдан ч гэсэн ерөөсө Бурхны мутраас шалтгаалдаг. Бурхны мутраар шийдэгддэг байна. 이것이 하나님께서는 전쟁을 통해서도 악한 자들, 악한 나라를 하나님이 심판하시는 겁니다. Бурхан дайн тулалдаанаар дамжуулан бузар муу, тэ хорон санаатай үндэстнүүдийг, улс орнуудыг шийтгэдэг байна. 이와 같이 모든 선지자들의 그 권위는 하나님의 말씀으로 이렇게 세워지는 것입니다. Тэгэхээр бүхэл иш үзүүлэгчдийн эрх мэдэл нь Бурхны үгээр ингэж баталгааждаг байна. 여러분 알다시피 그 에돔 족속은 에서의 후손입니다. Та нарын мэдэж байгаачлан Эдомчууд бол Исавын үр удам. 그 에서는 누구의 아들입니까? Исав гэдэг маань хэний хүү вэ? 우리가 잘 알다시피 이삭의 아들이죠. 이삭. Бидний сайн мэдж байгаачлан Исаакийн хүү. 그 이삭의 아들에는 쌍둥이가 있죠.
에서와 야곱입니다. Исаак болохоор хоёр ихэр хүү байсан. Нэг нь болохоор Эсав, нөгөөх нь Яаков. 에서는 야곱의 형이죠. Исав бол Яаковын ах нь. 에서는 그 뜻이 붓다, 붓다란 털이 많아서 이 붉은 붓다는 그런 뜻을 갖고 있어요. Тэгээ Исав гэдэг нэрний утга нь болохоор улаан гэдэг гэсэн утгатай. Улаан өнгө, улаан гэсэн утгатай. 그래서 에돔은 야곱의 형, 그 에서의 그 후손들을 말하는 것입니다. Тэгэхээр Едомчууд гэдэг бол Яаковын ах Исавын удмынхан байх нэ. 그러나 에서는 그 가나안 땅을 떠나서 세일산으로 이렇게 이동을 했습니다. За тэгтээ Исав болохоор тэр Канаан нутгаас яваад Сеир ууланд очиж нутгалсан байна. 이 가나안 땅은 약속의 땅입니다. Энэ Канаан нутаг бол амлалтын нутаг. 아브라함과 이삭과 야곱 다 이렇게 그 하나님의 그 약속의 땅에서 하나님을 섬기는, 하나님을 경배하는 그런 약속의 땅을 떠난 것입니다. Тэр Авраам, Исаак, Яаков нарт амлсан тэр бурхны амлалтын газар байсан. Тэнд бол амьдарч нутагшиж эзэн бурхандаа мөргөж амьдрах ёстой байсан. Гэтэл Исав болохоор тэр амлалтын нутгаас явсан. 그래서 이 에서는 가나안 땅을 떠나서 하나님을 떠나서 결국은 이방 나라 그 세일산으로 이동해서 거기서 거주하게 됩니다. Тэгээ Исав болохоор энэ амлалтын нутгаас яваад харийн нутаг буюу Сеир ууланд очиж нутгалсан байна. 여러분 창세기 36장 전체가 에돔의 족보에 대해서 자세하게 기록이 되어 있습니다. Эхлэл номын 36 дугаар бүлэг бол тэр чигтээ энэ Едомчуудын өвгдөөс буюу Исавын өвөр өдмийн талаар өгүүлсэн байгаа. 나중에 여러분들이 한번 창세기 36장을 읽어보시면 에돔의 족보에 대해서 우리가 구체적으로 알 수 있습니다. Та нар өөрсдөө дараа энэ эхлэл 36 дугаар бүлгийг уншаад үзэх юм бол Едомчууд буюу Исавын өвөр өдмийн талаар нарийн тодорхой зүйлсийг мэдж болно. 우리가 알다시피 에서는 그 장자 먼저 나왔기 때문에 장자로서 이 장자의 명분이 있습니다. Тэгээд бидний мэдэж байгаачлан Исав бол одоо хэдийгээр ихэр байсан ч гэсэн төрүүлж төрсөн гэдэг утгаараа ууган хүүгийн одоо эрх мэдэл бол түүнд байсан. 장자는 그 아버지 그 조상의 하나님을 여호와 하나님을 섬기는 그러한 그 축복의 명분입니다. Ууган хүүгийн эрх гэдэг бол одоо тэр өвөг дээдсийнхээ эзэн бурханд хүндлэн мөргөх тийм одоо эрх мэдэлтэй байр суурь байсан. 그럼에도 불구하고 에서는 이 팥죽 한 그릇을 먹기 위해서 이 장자의 명분을 야곱에게 팔았습니다. Өвөг дээдсийнхээ бурханд үйлчлэх гэдэг эрх мэдэлтэй нэгэн байсан. Гэтэл одоо Исав болохоор энэ ганц таваг буурцгны шүлнээс болоод ууган хүүгийн эрхээ Яаковт хөдөлтчихсэн. 하나님을 섬기는 그런 축복보다는 당장의 현실적인 그러한 필요를 더 소중히 본 것입니다. Тэр Исавын хувьд бол тэр бурханд үйлчлэх тэр гайхалтай өрөөлөө тэр эрх мэдлээ одоо яг нүдийн өмнө байгаа тулгарсан тэр бодит нөхцөл байдлын улмаас хөдөлтчихсэн, салжчихсан байгаа. 자, 이와 같이 에서는 하나님을 섬기는 그런 축복보다는 세상의 축복을 더 원했던 것이죠. Тэр Исавын хувьд бол бурханд үйлчлэх тэр өрөөлөөс илүү энэ дэлхийн
ерөөлийг илүүд үзсэн байна. 이와 같이 하나님을 떠나서 세상으로 나간 에서의 자손들은 결국 마침내 후에 하나님을 거역하다가 결국은 패망하게 되는 비극적인 종말을 맞이하게 되는 겁니다. Тэгэхээр эндээс харахад бурхныг орхиод энэ дэлхийн одоо ерөөлийн араас хөөцөлдөж дэлхийн ерөөлийг илүүд үзсэн Исавын үр удам эцэстээ одоо бурхны шийтгэлийг амсаж байгаа энэ гашуун одоо төгсгөлтэй учирч байна. 우리는 세상에서 악한 자들, 악인의 형통하는 걸 보고 부러워하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ дэлхийн энэ одоо хорон муу хүмүүсийн амжилттай явааг хараад ерөөс атаархаж болохгүй. 잠언 말씀에도 악인의 형통은 죄라고 분명히 기록하고 있습니다. 악인의 형통은 죄다. Сургаалт өгс номон дээр ч гэсэн хэлсэн байдаг. Хорон муу хүмүүсийн амжилт нь бол гэм нүгэл юм аа гэж хэлсэн байдаг. 우리는 악인의 형통을 부러워하지 말고 우리는 하나님을 섬기는 축복을 부러워해야 됩니다. Бид нар бол тийм хорон муу хүмүүсийн амжилт ололтонд ерөөсөө атаархаж болохгүй харин бурханд үйлчлэхийн ерөөлд атаархах хэрэгтэй. 에서는 결국 하나님을 섬기는 축복보다 세상을 의지해서 복받는 걸 더 원했던 것입니다. Эсав бол бурханд үйлчлэх тэр ерөөлөөс илүү энэ дэлхийд найдаж амжилтанд хүрэхийг илүүд үзсэн байна. 그래서 가나안 땅을 떠나서 이 세일산으로 갔다는 것은 하나님을 떠나서 세상 나라로 세상을 의지하고 나갔다는 것입니다. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө Исав Канааныг орхиод Сеир уул руу явсан гэдэг нь болохоор бурхнаас салж энэ дэлхий ертөнцид найдаж амьдрахаар шийдсэн гэсэн. 자, 시편 127편 1절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. Дуулал 127-гийн 1-ээр ингэж хэлсэн байгаа. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자가 수고가 헛되다고 했어요. Эзэн гэрээг барьж байгуулахаас нааш үүнийг байгуулагчид дэмий хөдөлмөрлөдгөө. 또 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어 있음도 헛되다고 했어요. Мөн эзэн хотыг хамгаалахаас нааш манаач хүн дэмий сэрүүн байдаг юм аа. 이와 같이 에서가 에돔 족속들이 하나님을 의지하지 않고 세상을 믿고 의지하고 그러다가 결국은 나중에 이렇게 멸망을 받게 됐습니다. Тэгэхээр яг энэ дуул 127-гийн 1-ээр хэлсэнчлэн бурхныг орхиод энэ дэлхийд итгэж найдаж амьдрах гэсэн энэ Исавын үр удам буюу Едомчууд эцэстээ тэр дэлхийд найдаж амьдрснараа тийм мөхөж дууссан байгааг харж байна. 누구나 그 하나님의 은혜 가운데 살다가 이렇게 하나님을 떠나서 세상으로 나가면 반드시 하나님의 징벌이 있다는 것입니다. Тэгэхээр зөвхөн Едомчууд ч гэлгүй хинч байсан гэсэн бурхны тэр хайр нэгүсэл дотор амьдарч байгаад тэрнээс салаад одоо бурхныг хаяад бурхны хайр нэгүслээс салаад энэ дэлхийд итгэж найдаж амьдарсан хүмүүсийг бурхан заавал одоо эцэст нь шийтгдэг. 여러분 그 누가복음 15장에 탕자의 비유가 나오잖아요. 탕자의 비유. Лук 15 дугаар бүлэг дээр нөгөө тэмэл хүүгийн тухай сургаал зүйл гардаг тийм ээ. 탕자의 아버지는 하나님을 비유하는 것이고 탕자는 그 하나님의 자녀들을 비유하는 것입니다. Тэр сургаал зүйл дээр бол гарч байгаа тэр хүүгийн аав нь болохоор бурхныг илэрхийлж байгаа.
бэлэгдэж байгаа. Харин тэр тэрмэл хүү бол Бурхны хүмүүсийг хэлж байгаамаа. 탕자가 미혹을 받아서 그 재물만 있으면 세상에서 성공하고 잘 살 줄 알고 아버지의 그 재산을 가지고 재물을 가지고 아버지 곁을 떠나서 세상으로 나갔지요. Тэгээд тэр хүү болохоор ер нь эд хөрөнгөтэй баялаг мөнгөтэй л байх юм бол энэ дэлхий дээр амжилттай амьдарч болох юм шиг санагдаад эцгээс гуйсаар агаад өөрт оногдох хувийг аваад тэгээд энэ дэлхий рүү очиж амжилттай амьдрнаа гэд яваад гисэн. 하나님 아버지를 떠난 그 탕자는 결국은 나중에 어떻게 됐습니까? 모든 걸 다 잃어버리고 이제는 꼼짝없이 굶어 죽을 수밖에 없는 비참한 그러한 환란을 만나게 됩니다. Тэгээд тэр бурхан аваасаа салаад явсан энэ дэлхийг сонгоод явсан тэр хүчтэй юу болсон бэ? Хамаг нөгөө эд хөрөнгө алдаад тэгээд эцэстээ юу ч хийж чадахгүй бүр үлбэрч өвхийн даваан дээр толтлаа тэгж зовлон төрүүлсэн байна. 그가 그 환란 가운데 결국은 하나님을 찾게 됩니다. Тэгээд харин одоо тэр хүү тэр зовлон донд байхдаа бурхан эцгийгээ ирж хайсан. 그가 확실하게 깨닫게 됩니다. 다시 말씀해 주세요. 이 돈 가지고 사는 게 아니구나. 재물 가지고 사는 것이 아니구나. 그걸 깨닫게 됩니다. Тэгээд эд хөрөнгө юу ч биш юм байна. Мөнгөөр бол амьдрдгүй юм байна гэдгийг л тэр үнэхээр баттай ойлгосон байна. 이게 하나님의 도움이 없이는 사람이 결국은 살 수 없다는 것을 깨닫게 되는 거예요. Тэр эцсийн эзэст бурхан л туслахгүй бол хүн ер нь энэ дэлхий дээр оршиж амьдрч чадахгүй юм байна гэдгийг тэр маш сайн ойлгосон байна. 그래서 탕자가 결국은 회개하고 아버지께 돌아옵니다. Тэгээд нөгөө хүү эцэст нь одоо гимшээд аав руугаа эргээд ирдэг. 그리고 죄를 용서받고 구원을 받고 정말 그때부터 아버지 밑에서 아버지와 함께 사랑받으며 아주 행복하게 살지 않습니까? За тэгээд гим нүглээ гимшээд аавда эргэж ирснээрээ гим нүглээ уучлуулж аврагдаж тэгээд тэр цагаас хойш эцгийнхээ хажууд эцэгтэйгээ хамт хайрлуулж амьдрах болсон байгаа. 자, 에서가 이삭의 아들, 하나님을 섬기는 그 이삭의 아들이었지만 또 믿음의 가정에 태어났지만 에서는 결국은 하나님을 버리고 세상으로 나가서 이렇게 후손들이 패망을 당하게 되는. За тэгээд Исаак болохоор одоо Исаакийн хүү байсан тийм ээ. Исаакийн хүү байна гэдэг чинь одоо итгэлийн гэр бүлд өсөж төрж өссөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хэдийгээр ийм итгэлийн гэр бүлд төрж өссөн ч гэсэн Исаак бол сонголтоо ихтэй энэ дэлхийг сонгосон байгаа. Тэгээд ингэ дэлхийг сонгосны одоо уршгаар түүний үр өдмөл эцэстээ ингэж мөхөж сүрхэд хүрсэн байна. 자, 2절 한번 읽어보세요. 오바다 1장 2절. За 2 дугаар ишлэгийг уншъя. Хайрладаг хүндээ тэр нойрыг зүгдэг атал харин та нар эрт босож орой тутал уучлаарай. 하나님을 버리고 세상으로 나간 잠시만요. 에돔 족속들을 하나님이 어떻게 한다고 했습니까? Харагтун би чамайг үндэснүүдийн дунд өчүүхэн болгоно. Чи үлэмж ихээр басамжлагдана гэсэн байна. Бурхныг хаяад явсан тэр Исавийн үр өдөм эцэстээ юу болно гэсэн байна. 여기서도 보라고 합니다. Энд ч гэсэн харагтун гэж хэлсэн байна. 우리의 정신을 집중시키는 거예요. 우리의 관심을 집중시키는 거예요. 보라는 것입니다. Харагтун гэдэг чинь одоо бидний анхаарлыг татчихна шүү дээ. Та нар одоо анхаараа нааш анхаарлаа төвлөрүүлээ гэж байгаа хэрэг.
내가 하나님이 너를 바로 에돔 족속, 하나님을 떠난 에돔 족속들을 여러 나라 가운데 매우 작게, 미약하게 하시겠다는 겁니다. Би чамайг үндэснүүдийн дунд өчүүхэн болгоно гэсэн юм. Би гэдэг нь бурхан тийм ээ. Чамайг гэдэг нь тэр бурханыг хаяад явсан Эдомчууд, Исавын үр өдөн буюу Эдомчуудыг хэлж байна. За тэгээ Эдомчуудыг үндэснүүдийн дунд өчүүхэн болгоно гэсэн байна. 그렇게 해서 많은 나라들에게 멸시와 천대를 받게 하시겠다는 거예요. За тэгээд тэр олон үндэснүүдийн дунд үлэмж ихээр басамжлагдах болно. 이와 같이 하나님의 섬기는 신앙을 버리고 세상으로 나간 에돔 족속들을 하나님께서는 아주 미약하게 만들어서 멸시를 받게 하신다는 거예요. Бурханд итгэж, бурханд үйлчлэх тэр амьдралаа орхиод энэ дэлхийн амьдралаар амьдрнаа гэд явсан Исавын үр өдмийг бурхан гэж өчүүхэн нэгэн болгож доромжлон басамжлагдахад хүргэнэ гэсэн. 에레미야 49장 15절을 한번 쳐. За Иремья 49-ийн 15 дугаар эшлэлийг уншъя. Иремья 49-ийн 15. 에레미야 49장 15절. Үзэгтэн би чамайг үндэснүүдийн дунд өчүүхэн хүн төрлөختөнд басамжлагдсан нэгэн болгоно. 자, 보라. 여기도 에레미야도 보라고 합니다. Dan Иремья дээр ч гэсэн үзэгтэн гэсэн. 내가 너를 여러 나라 가운데서 작아지게 하였고 사람들 가운데서 멸시를 받게 했다. 그랬어요. Би чамайг үндэснүүдийн дунд өчүүхэн хүн төрлөختөнд басамжлагдсан нэгэн болгоно. 탕자가 처음에는 많은 재물을 가지고 나갔지만은 결국 다 허비하고 다 잃어버리고 나중에는 정말 미약하게 돼가지고 사람들한테 멸시 천대를 받고 그렇게 고생을 많이 했잖아요. Түрүүний сургаал зөвлөл дээрээс ч гэсэн харахад тэр тэнүүлч хүү эхлээд бол яасан тэр аавынхаа эд хөрөнгийг авчихсан маш баян бардам энэ дэлхий рүү явсан байгаа шүү дээ. Гэтэл эцэстээ яасан хамаг тэр эд хөрөнгө нь байхгүй өрн таран хийгээд тэгээд бүр сүлдээ идэх хоолж авахгүй гахаан хоолноос хүртэл гордох хэмжээнд өчүүхэн үнэхээр одоо хинч биш болж басамжлагдсан нэгэн болсон. 여러분 주변에도 보면 말이죠. 여러분 주변에도 보면 이런 에돔과 같은 사람, 탕자와 같은 사람들이 있어요. Та нар иргэн тойрноо сайн хадах юм бол та нарын иргэн тойронд ч гэсэн энэ Эдомчууд шиг тэр төөрсөн тэнмэл хүү шиг хүмүүс олон байгаа. 그런 사람들에게 여러분 복음을 전해줘야 됩니다. Тэгээ тийм хүмүүст л та нарт сайн мэдээг хүргэх хэрэгтэй байна. 우리 예수님은 잃어버린 자를 찾으러 오셨어요. Бидний эзэн Есүс Христ гэхэд төөрсөн тэ алдагдсан хондын төлөө ирсэн гэж байна. 자, 우리도 주변에서 참 에돔과 같은 사람, 탕자와 같은 사람들이 주변에 많이 있습니다. 그들을 불쌍히 여기고 그들을 위해서 기도해주고 그들을 주님 앞으로 우리가 인도해야 됩니다. Бид нар яг л Есүс Христ шиг өөрсдөө эргэн тойронд байгаа яг л тэр төрсөн хүү шиг Эдомчууд шиг хүмүүсийг олж хараад тэгээд тэднийг өрөвдөөж тэдний төлөө залбирч тэгээд эзэн Есүс рүү удирдах авчрах ёстой юм аа. 에레미야 49장 7절부터 22절까지 내용을 보시면 에돔에 대한 심판이 아주 구체적으로 기록이 되어 있습니다. Иремья 49장요? 7절부터 22절까지. За тэгээ Иремья 49-ийн 7-оос 22 дугаар ишлэл хүртэл харах юм бол Эдомын эсрэг тэр иш үзүүлэг бол 나중에 한번 маш 읽어보시기 바랍니다. маш тодорхой одоо иш үзүүлж хэлсэн байгаа. Тэгээ та нар дараа өөрсдөө уншаад үзээрэй. 자, 3절. 또 3절을 읽어보세요. 오바댜 1장 3절. За Обадия 3 дугаар ишлэл.
Хадны ангалаар амьдарч газрын өндөрлөгт нутгалдаг чамайг зүрхний чинь ихэрхэл хуурчээ. Хэн намайг газарт буулгах вэ гэж зүрхэндээ чи хэлнэ. 자, 에돔이 얼마나 교만한지 모릅니다. Эдомчууд ямар бардам байсан бэ гэхээр 그래서 에돔의 그 교만 때문에 하나님의 심판을 받게 되는 거죠. эндээс харж болно. Тэгээд Эдомчуудын энэ ихэрхэг бардам зангаас нь болж Бурхан тэднийг шийдэх гэж төрсөн байна. 에돔이 왜 이렇게 교만해졌습니까? Эдомчууд яагаад ийм ихэрхэг бардам болчихсон юм болоо? 에돔이 거주하는 그 지역은 아주 사람의 힘으로 정복하기가 매우 어려운 그러한 그 요새에 거주하고 있는 것입니다. Эдомчуудын тэр амьдардаг газрыг нь харах юм бол хүний хүчээр тийм ээ одоо эзэлж авахд үнэхээр бэрхшээлтэй бараг эзэлж авч чадхааргүй тийм бэхлэлт цайзууд ихтэй газар нутаг байсан. 자, 이 에돔이 거하고 있는 그 요새화된 그 거처가 어디입니까? 바위 틈입니다. 아주 험준한 바위 틈에 집을 짓고 거주하고 그 산악 높은 꼭대기에 거기서 집을 짓고 거주하고 있습니다. Эндээс ч гэсэн харах юм бол тэдний одоо тэр маш их тийм хүчрхэг бэхлэлт цайз олноор нь босгоод тэгээд тэр дундаа амьдардаг байсан гэдгийг энд хэлсэн байна. Тэгээд хадны ангалаар амьдарч тэр хадны ангалыг ашиглаад тэндээ одоо цайз бэхлэлт хийчихсэн газрын өндөрлөгт нутгалдаг гэсэн байна. Тэгэхээр өндөрлөг газруудад одоо тэр бэхлэлт цайзаа хийгээд хинч одоо өөрсдөө довтолж чадахгүй дайрж эзэлж чадахгүй болгож тэгэж бэхлэж амьдардаг байсан байна. 그러면서 누가 능히 우리를 침략할 수 있겠느냐? 누가 감히 우리를 정복할 수 있겠느냐? 자신만만한 거예요. Тэгээ тийм учраас тэд өөрсдөө маш их ихтгэлтэй бардам байсан. Хэн бид нарыг одоо энэ өндөрлгөөс буулгаж чадах юм бэ? Хэн бид нарыг эзэлж чадах юм бэ гэж маш их өөрсдөө ихтгэлтэй бардам байсан. 그래서 실제적으로 그 세일산, 에돔이 거주하는 세일산 주변에 그 주변을 보면 그 주변이 이런 특징을 갖고 있습니다. Үнэхээр ч одоо тэр Эдомчуудын нутгалдаг байсан Сеир уулын одоо тэр орчин байгалийн тогтцол зэргийг харах юм бол яг л ийм өндөрлөг, хад асга ихтэй ийм газар байсан. 에돔의 서쪽에는요, 험준한 산악지대입니다. 서쪽에요? 서쪽, тэгээд 지중해 쪽으로 아주 험준한 산악이 가로막혀 있어요. За тэгээд тэдний одоо нутгалдаг тэр газрынхан одоо тогтцыг харах юм бол яг тэднээс Эдомчуудын нутгаас зүүн тийшээ газрын тундад тэнгис тал руугаа болохоор одоо өргөн одоо асар өргөн тийм цөл оршдог байсан. оршдог байгаа. 아주 어렵습니다. 그쪽으로 침략하기가 어려워요. За тийм учраас одоо тэр талаас нь элсэн цөл учраас одоо цөл талаас нь ч давталж чадахгүй. 에돔의 동쪽은 아라비아 사막입니다. Баруун талд нь. За зүүн талд нь болохоор Арабын цөл байгаа. 뜨거운 사막이에요. 아라비아 사막. 그렇기 때문에 그쪽으로 또 침략하기도 어렵습니다. Тэгээ баруун талд нь болохоор зүүн талд нь болохоор тэр саяны тэр нөгөө газрын дундад тэнгис рүү тэнгистэй залхаа цөл байгаа гэсэн тий. Баруун талд нь ч гэсэн Арабын цөл байгаа. Арабын цөл бол маш одоо халуун гэдгээр алдартай. Тийм учраас тэр Арабын цөл талаас нь ч гэсэн дайрч тоглоход хэцүү. 또 북쪽은 사해바다가 가로놓여 있습니다. 사해바다. За хойд зүгт нь болохоор сүнсэн тэнгис, мөксөн тэнгис байдаг. 그래서 어떤 나라도 이 에돔을 침략하기가 매우 아주 어려운 그러한 지역에 이렇게 거처를 삼았기 때문에 쉽게 침략할 수가 없다는 것입니다. Тэгээ энэ бүхнээс харахад бол одоо ямар ч одоо үндэстэн ямар ч
харин цэргүүд дайрч довтлоо гэсэн тэднийг эзэлж авахд маш хэцүү тийм одоо байрлал нутагтай байдаг учраас тэднийг булгааж эзлэх, байлдан дагуулхад бол маш хэцүү байсан. 그러니까 에돔이 자기들이 견고한 그 요새를 믿고 교만에 빠진 것입니다. Тэгээд тийм учраас одоо энэ эдомчууд өөрсдөө энэ эхлэлт цайз тийм ээ одоо маш их эрдэж бартдаг байсан байна. 자, 이와 같은 에돔의 교만에 대해서 하나님은 뭐라고 답변하십니까? За тэгээд эдомчуудын ихэрхэл энэ бардам зангийн хариуд бурхан юу гэж хариулсан бэ? 4절입니다. 4절. 4-р эшлэл. 읽어보세요. Чи бүргэд адил өндрөө авч оддын дунд үүрээ зассан ч би чамайг тэндээс доош унгана гэж эзэн тунхаглаж байна. 자, 이 하나님의 에돔의 교만한 말에 대해서 하나님이 이렇게 답변하시는 거예요. эдомчуудын тэр ихэрхэл бардам үгнийх нь хариуд бурхан ингэж хариулсан байна. 네가 아무리 독수리처럼 높은 산악지대에 험준한 그 산악지대에 거처를 삼고 또 네가 이 별 사이에 깃들일지라도 내가 거기에서 너를 다 끌어내겠다는 거예요. 여호와의 말씀이라는 것입니다. За эзэн тунхаглаж байна гэж хэлсэн байна. Чи бүргэд адил өндрөө авч оддын дунд үүрээ зассан ч гэсэн би чамайг тэндээс чинь доош унгаах болно гэсэн. 자, 이 하나님 앞에서 이런 하나님 앞에서 감히 어떤 나라가 하나님을 대적할 수 있냐 말이에요. Бурхан бол одоо ийм л бурхан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ийм бурханы эсрэг одоо ямар арт юм уу? Ямар улс үндэстэн зогсож зүрхлэх вэ? 그러니까 우리가 이 세상에서 어떤 나라든지 우리는 땅이 넓어, 우리는 군대가 강해, 우리는 무기가 아주 강한 무기가 있어. 이렇게 자만하면 안 된다는 거예요. Тэр ийм бурханы өмнө энэ дэлхийн ямар ч улс үндэстэн бол бид нэр өргөн удам газар нутагтай ч гэдэг юм. Эсвэл бид нэр хүчрхэг айрам зэрэгтэй ч альсгүй бол бид нэр одоо асар хүчтэй зэр зэвсэгтэй гэж хэн ч одоо гайхуулж бардамнаж болохгүй юм аа. 하나님 앞에서 절대로 자신들의 힘을 믿고 의지하고 교만해서는 안 된다는 거예요. Бурханы өмнө одоо хэн ч тийм ээ өөрсдийнхөө хүч чадалд эртэж бардаж болохгүй. 이 하나님의 이런 말씀 앞에서 모든 나라 백성들과 지도자들은 정말 하나님을 두려워해야 됩니다. Бурханы үнэхээр энэ хүчрхэг үгийн өмнө бүх улс орны удирдагч тэр хаан одоо төрийн тэргүүнүүд хэн байдгийг бүгд бол айж имээдэг байх ёстой. 이와 같이 에돔이 자신들의 견고한 그 힘만 믿고 교만하게 나가다가 결국은 완전히 멸망하고 종말을 구하게 됩니다. Тэгэхээр эдомчууд болохоор одоо өөрсдөө тэр хүч чадалд эрдэж бартаж байгаа л эцэстээ одоо мөхөд хүрсэн байна. 잠언 16장 18절. 네. 잠언 16장 18절. За одоо сургаалт төгс 16-гийн 18-ыг уншъя. 예. 읽어보세요. 잠언 16장 18절. 네. Сургаалт төгс 16-гийн 18. Сүрлийн өмнө бардам зан явж уналтын өмнө ихэрхүү зан галахдаг. 이 성경은요, 이 교만한 자가 잘 되는 게 아닙니다. 이 교만한 자는 반드시 패망한다고 나왔어요. За Библийн дагуу болвол энэ бардам хүн болвол амжилтанд хүрнэ гэж юусоо байхгүй.
бардам хүний төгсгөл нь бол үргэлж суурл байдаг. 이 교만은 정말 이 무서운 패망의 원인입니다. 가장 이 하나님의 심판을 받는 원인이 그 교만입니다. 교만. Тэгэхээр бардам зан гэдэг бол үнэхээр шийтгэлийн жинхэнэ одоо юу шалтгаан байдаг. Бардам хүн бол эцэстээ заавал сүрж дуустдаг. 이 교만은 하나님을 무시하고 하나님을 거역하고 하나님을 무시하는 거예요. 이게 교만입니다. Бардам зан гэдэг бол бурхныг үл тоомсорлож бурхандаа тэрсэлтэн гэсэн үг. тэрсэлдэж байгаа хэрэг юм. 그래서 이 교만은 패망의 선봉이요 앞잡이라는 거예요. Тийм учраас бардам зан гэдэг бол суурлийн өмнө явдаг, уналтын өмнө үргэлж ихэрхүү замглахж байдаг гэсэн. 이 거만한 마음, 이 교만, 바로 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이라고 강조하고 있습니다. Бардамнал бол суурхийн өмнө алхдаг. 교만이 너를 속였다고 했습니다. Бардамнал бас биднийг хуурдаг. 사람이 교만하면 스스로 자기한테 속는 것입니다. хүн хэрвээ бардам болох юм бол өөрөө өөрийгөө хуурцдаг. 성경의 교만함은 반드시 망한다고 했는데 이것을 모르고 스스로 잘 될 줄 알고 하나님을 무시하고 나가다가 결국은 패망을 당한. Тэгээд Библийн дагуу Библиэд хэлснээр бол бардам хүн бол гарцаагүй сүрдэг гэж хэлсэн байгаа. Гэтэл үүнийг ч ойлгохгүй мэдэхгүй гэсээ болоод одоо би өөрийнхөө хүчээр чадна, сайн сайхан болно гэд өөртөө эрдэж бартаж явж байгаад эцэстээ сүрдэг байгаа. 그래서 이 교만은 하나님을 대적하는 것이고 겸손은 하나님의 은혜를 받는 비결입니다. Тэгэхээр бардам зам гэдэг бол бурхантай дайсагналцаж байгаа хэрэг, харин даруй зам бол бурханы өршөөл нэгүслийг хүртэх нууц нь байдаг. 그래서 우리 하나님의 일꾼들은 절대로 이 교만해서는 안 됩니다. Тэгэхээр бурханы ажилчид бид бол ерөөсөө бардам болж болохгүй. 하나님의 일을 하는데 이 교만하면 절대로 하나님이 은혜를 주지 않습니다. бурханы ажлыг хийж байгаа хүмүүс хэрвээ бардам болох юм бол бурхан хизээч одоо тэр хүнд нэгүсэл ивэлээ үзүүлэхгүй. 하나님을 두려워하고 하나님을 순종하는 그런 종들에게 하나님이 말씀이 임하게 하시고 하나님의 은혜와 축복이 임하게 하시는 것입니다. Бурханаас айж имээдэг, бурханы үгийг дуулууртай дагдаг зарц нартай бол бурхан өөргөө үгийг өгдөг, бас нэгүүлсэл ерөөлөө өгдөг. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь ээ, танд талархаж байна. 저희들이 하나님 앞에 항상 겸손하게 하나님을 경외하고 하나님의 은혜를 사모하는 이런 겸손한 일꾼들이 되게 해주시옵소서. Бид нэр эзэн бурхан таны өмнө үргэлж даруй байж, танаас имэж, танд даруйхнаар үйлчлдэг болгож өгөөрэй. 이 교만은 패망의 선봉이라고 했습니다. Бардам зан үргэлж сүрлийн өмнө явдгаа гэж таасан. 넘어지는 앞잡이라고 했습니다. Биднийг бүдрүүлэх чулуу болдгоо гэж хэлсэн. 우리가 항상 나 같은 죄인을 구원해 주시고 하나님의 일꾼 삼아 주신 그 하나님의 은혜를 기억하고 겸손하게 하나님을 잘 순종할 수 있도록 도와주시옵소서.
Над шиг гэм нүгэлтэй хүнийг аварч өөрийнхөө ажилчин болгосон таны хэл нэгүслийг үргэлж санаж танд үйлчлдэг таны зарснаар болоход туслаарай. 그래서 하나님의 은혜와 축복 가운데 하나님이 쓰시는 일꾼들이 되게 주시옵소서. Бид тэр бурхан таны нэгүсэл болон ерөөл дотор танд эрхэм нанднаар хэрэглэгддэг таны ажилчид болохыг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.